de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 29, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jésus a parlé que les gens qui croient dans Dieu, tu vas recevoir cet esprit. Laisse cet esprit pas encore descendre sur personne, parce que Jésus pas encore monté dans le ciel. En el Antiguo Testamento, L'Ancien Testament, amén, la mayoría de la gente majorité de mundo, no eran llenados con el Espíritu Santo. yo pas rempli par cet esprit. Solamente los que Dios llama para ocupar un ministerio, Seulement ça va occuper le ministère. el Espíritu Santo descendía sobre sus vidas. Jésus a descendu sur la vie. Los profetas, Prophètes, los reyes, royaumes, los jueces juges, eran llenados con el Espíritu Santo. yo te rempli avec cet esprit. Pero además de la gente no, Mais respondons non. no tenía esa experiencia. Yo pas d'expérience ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. En Proverbios 20:27, Dans Proverbe 20-27, alabanza a Jesús, alaba a tu Dios. Y si hay pregunta, hazlo libremente. si il y a question, posez-les librement. Proverbios 20:27, Proverbe 20-27, Cristo vive. Jésus vivant. Gloria a Dios. Proverbios 20:27 dice la palabra: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbe 20-27, il dit, c'est Seigneur qui va nous confiance. C'est dans une lampe qui éclaire pour faire nous voir tout ça, n'a fait. En la Biblia en inglés, Dans le livre anglais, amén, habla de la barriga, ça parle de ventre. belly. Ventre. Alabanza al Señor. El Espíritu de Dios C'est l'Esprit de Dieu, debe vivir dentro de nuestro interior. divine vivant dans. Amén, hermanos. Por eso aquí Jesús Et dice, pour ça, là, Jésus dit, amén, que Él nos dará, il va dans nous, amén, ríos de agua viva. gros courant d'eau qui a coulé. Hablando del Espíritu Santo, Il va dans cet esprit, que va a venir a vivir en nuestras vidas. qui va venir vivant dedans. Posiblemente Jesús estaba citando Isaías 55:1. Possiblement, je t'avais récité Isaïe 51, verset 1er. Isaías 55:1 dice la palabra, Isaïe 55, verset 1er. alabanza al Señor. Alléluia. Por eso es, cuando predicamos las palabras, Vous savez que nous prêchons parole là. este sábado toda la iglesia va a evangelizar. Amén. Juste samedi, ça pour évangéliser. Nos vamos a reunir en la casa de hermana Mercedes. Nous allons réunir dans le cas, c'est Mercedes là, ¿A qué hora? A las 5. à 5 heures. ¿Cómo? Amén, hermanos. Cuando vamos a evangelizar, Pendant nous allons évangéliser, amén, necesitamos esa nous unción devons faire onction ça. para que toque la mente, Nous allons toucher mémoire. el corazón de esas vidas. Qui va la vie. Es difícil explicarlos, C'est difficile pour expliquer. que ellos entiendan Et ils même pas comprendre lo que es el salvo. ça qui sauve. Alabanza al Señor. ¿Cómo explicar a Comment alguien pour expliquer au monde lo que usted siente a consecuencia que el Espíritu Santo viene a vivir en usted? ça que vous même sentez à conséquence que vous devez habiter dans vous-même. Ese poder que usted siente en su ser, Pour voir que vous sentez dans la vie ça. esa presencia que usted Por siente, exemplo, Deus sentirá. es difícil C'est difficile explicarlo. pour expliquer. Necesitamos la unción del Espíritu Santo Nous avons chose de l'esprit. para convencer al mundo de pecado. Conflit le monde du péché. Para que cuando le predicamos se sienten mal, Là que nous prêchons parce que nous sentons vraiment bien. se sienten doloridos en su Nous corazón douleur de cœur. y abren su corazón. Dios Dios abre su mente. Vous ne l'oubliez Como pas. hizo con nosotros para aceptar al Señor. Isaías 55:1 dice la palabra: Isaïe 55, verset 1er. a todos los sedientos, Il dit tout le monde qui soif. venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venez non, tout le monde qui soif l'eau, met de l'eau. Venez non, tout le monde qui n'a pas l'argent, ils mettent venir pour acheter. Amén, hermanos. Dice a todos los sedientos. Il dit tout le monde qui soif l'eau. Cuando estamos tomando de esa agua, Juste pour la buena ça. la semana pasada un retiro Semaine passée, c'était un regret. para beber más de esa Pour agua. plus de ça. En esta semana estamos recibiendo más de esa agua. Plus de ça. Alabanza al Señor.
Yo reconozco que tengo sed. On reconnaît qu'il y a soif. Sed de Dios. Soif bon Dieu. Necesito a Dios. Besoin de Dieu. Quiero más de Dios. Él solo me llena. C'est lui qui remplit mon plein. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En Isaías 12, Dans Ésaïe 12, alabanza a Jesús, adora a tu Dios. adorons Dieu. Versículo 3. Verset 3. Amén. De su interior Et puis en dedans, correrán ríos de agua viva. beau rivière d'eau vivante. Alabanza al Señor. Dice, traéis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Même Jean qui est peuple là content, les apprendre prendre l'eau dans la source, c'est comme ça, il y a content, les bons Dieu a délivré. Isaías 12:3. Si. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sacaréis Il va tirer de l'eau. sacaréis. Il va ouéter. No, no se yoga. Sacaréis. Luego saca. Ou va ouéter. Amén. Sacaréis con gozo Ou va ouéter à quel content? aguas de las fuentes de salvación. L'eau dans la source de délivrance. Amén, hermanos. Juan capítulo 7. Jean chapitre 7. Alabanza al Señor. Jesús nos invita Jésus invite nous a tomar de esta agua. viens boire de ça. ¿Cuántos quieren este agua? Même qui veut de ça. Alabanza al Señor. Es solamente para aquellos que tienen sed. C'est lui-même que ça a qui soif. Alabanza al Señor. Es para aquellos que quieren reconocer Ça, c'est pour le monde qui veut reconnaître que necesitan a Dios. qu'il y a besoin de bon Dieu. Amén. Por la alabanza del Señor. Cristo vive. Jésus vivant. A su nombre sea la gloria. Pues antes de la muerte de Jesús, Et puis avant la mort de Jésus, la gente no recibía el bautismo con el Espíritu Santo. mon ne va pas parce que c'est moi baptême de l'esprit. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Versículo 40 dice: Verset 40 dit, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. c'est que quelques monde dans foule peuple là, les ont fin entendre les paroles ça yo t'a dit comme ça. C'est vrai oui, non ça c'est prophète là. Ahí seguían con su cosa. Ven. Et là, il continue à préparer. Es el Cristo. C'est Christ là. Es el C'est profeta. le prophète là. Otros decían: L'autre t'a dit, este es el Cristo. c'est Christ là. Pero algunos decían: Et l'autre qui t'a dit tout, de Galilea sorti dans Galilée. ha de venir el Cristo. Alléluia. Christ là c'est un petit. Verset 41. Il y a l'autre qui t'a dit, c'est Christ là. Il y a l'autre qui t'a encore qui t'a dit, mais Christ là pas sorti dans le pays Galilée. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Cristo vive. Jésus vivant. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. 42, livre là dit, Christ là c'est un petit David. Lié, c'est Bethléem, il est pour le sortir. La vie de David est passée toute la vie. Dos cosas positivas aquí, hermano. Deux bagages positifs la fin. Alabanza al Señor. Estaban en expectativa esperando el Mesías, el Cristo. Yo tengo l'expectative, yo connais si c'est Messie, c'est Christ là. Eso es importante. C'est ça qui est important. Porque en Oseas dice la palabra Parce que dans le pas là dit, que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Père bon Dieu a perdu à cause de manque de connaissance. Pero ellos estaban estudiando la escritura. Mais même dans étudier l'écriture ça là. Y en la escritura encontraron Et puis l'écriture ça là, yo que el rencontré Mesías vendrá de Belén. et Messie a sorti dans Bethléem. Amén, hermano. Bethléem. Usted lo puede ver. Alabanza a Jesús. Aquí está Galilea. Il a Noé Galilée, Aquí Nazaret. Noé Nazareth. Amén. Por eso decimos Jesús de Nazaret. Nous allons dire Jésus de Nazareth. Jesús el Nazareno. Jésus c'est un Nazaréen. Porque vivió en Nazaret, creció en Parce Nazaret. qu'il habite, il vit, il grandit dans Nazareth. Pues vamos más abajo. Sinon, les plus bas, Ustedes recuerdan que uno de esos gobernantes puso un censo, vous savez, il y a un gouverneur qui a limé l'ensemble, Herodes, si no me equivoco, il y a une érosion. y todos tenían que ir a su ciudad para registrarse. Il y a tout le monde aller dans la ville pour enregistrer non yo. Y Jesús, José
llevó a María que estaba encinta, Et puis Joseph menait Marie à l'église enceinte. muy avanzada. Il était très avancé. Y como había esa actividad en el pueblo, Et bien, comme il y a activité peuple ça, todos los hoteles estaban llenos. tout l'hôtel était plein. Amén, hermanos. Amen. Y Jesús no encontró ningún lugar, Et bien, Jésus a raconté au quel côté. entonces fueron a un establo, ¿cómo se dice? Establo de animales. Yo allé dans un parc bête. Amén, hermanos. Judea. Dans Judée. Y aquí está Jerusalén. Là, c'est Jérusalem. Y aquí Belén, Bethlehem. Bethléem. Alabanza al Señor. Allí nació Jesús. C'est là Jésus fait. Bendito sea el Señor. Pues ellos estudiaron la Et escritura bien, pendant que yo même étudié l'écriture ça, y vieron bien et puis yo ouais que bien, de verdad el Mesías tiene que venir de Bethlehem. yo ouais vraiment Messie qui pour sortir dans Bethléem. Pero van para arriba. Mais non, allez. Pero conocían a Jesús Mais pendant qu'on est Jésus, como habitante de Nazaret. comme un habitant de Nazareth, Váyanse otra vez. plus bas encore, Alabanza al Señor. Cuando Jesús nació, dès que Jésus fait, ¿ustedes recuerdan que los reyes vinieron a reconocer a Jesús, 3 reyes? vous songez que Hérode devait reconnaître Jésus, Y que Herodes querían matar a Jesús et Hérode devait tuer Jésus, porque escuchó que el rey del mundo iba a nacer. parce qu'il était allé au roi du monde dans le fait. Alabanza al Señor. Entonces cuando nació Jesús, Et là que Jésus fait, su padre tenía miedo parents de tes pères, que Herodes le iba a matar Hérode va capable de tuer. y fueron a vivir más abajo Ils descendent à l'habiter plus bas, en Egipto. dans Égypte. Bendito sea el Señor. El pueblo de Dios siempre tenía algo con Egipto. ¿O no, Le hermano? monde a toujours parlé avec les Égyptiens. Jacob descendió a Egipto. Jacob descend dans l'Égypte, Alabanza al Señor. Y salió una nación et grande. lui sont une grande nation. Bendito sea el Señor. Y Abraham también descendió a Egipto. Abraham descend dans l'Égypte. Bendito sea Jesús. Y ahora vemos que Jesús desciende a Egipto. On est allé Jésus, il descend dans l'Égypte. Cuando murió Herodes, Dès que Hérode mourit, regresó acá. il retourne là, Pero había otro mais Herodes. c'est qu'il y a un autre Hérode encore. Parece el nombre de Herodes es sinónimo para gente mala. Aleluya. C'est-à-dire que non Hérode, c'est synonyme pour mon travail. Espero que nadie aquí tiene el nombre de Herodes. Moi, j'espère que personne n'a nom Hérode. Si es así, perdóname. C'est comme ça, pardonnez. Amén. El hijo de Herodes Et puis Hérode, non? era bien malo. Il était mauvais Y monde. cuando vinieron acá y se dieron cuenta de eso, Et puis là, il là, il monte ça, fueron para Galilea, lejos, il va aller loin dans Galilée, en Nazaret. de Nazareth. Allí creció Et Jesús. puis c'est là Jésus grandit. Amén. Entonces en el Et 42 bien dans le 42, concluyeron bien, on hermanos. conclut bien, frère Seigneur, En Osea 3:5, dans Osée 3, 5. Osea, alabanza al Señor. Vamos a Oseas 3:5. On va aller dans Osée 3, verset 5. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloire à Jésus, alléluia. Alabanza a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Oseas 3. Chapitre 3, Gloria a Bien. Dios. Gloria Dice a la Dios. palabra en el versículo 5. parole à Dieu dans verset 5 là. Después volver. ¿Lo tienen? Oseas 3:5. Es después de Daniel. Daniel. Dice la palabra. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Après ça, mon Israël yo va tourner sur ça yo te fait. Seigneur bon Dieu yo va faire chercher. Il a tourné vinn joindre David, roi yo. Il a une crainte pour Seigneur. Après ça, il a toujours recevoir faveur. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Recibirá a David su rey, habla de Jesús. Amén. Recevoir David pour roi, parler de Jésus. El rey Mesías. Roi Messie. Alabanza a Jesús. Vamos también a 2 Samuel 7. On a 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Cristo vive.
Alléluia. Te adoro, Dios mío. A tu nombre sea la gloria. Según Samuel 7, 2 Samuel chapitre 7, gloria a Jesús. Versículo 11. verset 11. Dice la palabra. Gloria a Dios. Alléluia. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dans verset 11, il dit, les moi te mette juge pour gouverner le peuple Israël moyen, m'a délivré ou en bas mais toutes les ennemis yo. Moi te fait ou connaît m'a ba ou petit à petit. 2 Samuel 2 Samuel 7, 11. Amen. 2 Samuel. Dice el versículo 12, y cuando tus días serán cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Les arrivé pour mourir, les enterré ou m'a prend yon dans petit ou yo, m'a mettre le roi dans place. M'a fait gouvernement là camper ferme. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. C'est lui-même qui va bâtir un temple pour moi. M'a fait gouvernement là camper ferme pour tout temps. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Dis que ça parle à la Seigneur. De Salomón. De Salomón. Amén. Pero también una profecía tiene doble cumplimiento de Jesús. Yo professeur dit 12 compliments. Amén. Para siempre, Y dice. yo afirmaré para siempre el trono de su reino. On va faire gouvernement de camper ferme. Se habla de Jesús, de Salomón, On parle de Salomon. pero también de Jesús. Amén. De Jésus. Jesús es del tribu de Judá. Il dit tribu Juda. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con razón de hijos de hombres. Mais un papa pour lui-même, là, un petit pour moi. C'est s'il fait ça qui mal, m'a corrigé le temps pour un papa corriger le petit garçon. Y aquí Dios hace a Salomón una promesa incondicional. Là, bon Dieu fait Salomon une promesse sans condition. Incondicional. Sans condition. Normalmente las promesas de Dios son condicionales. Normalement, la promesse bon Dieu, c'est à condition. Pero aquí le hace una promesa incondicional. Mais là, son promesse sans condition. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Mais m'a toujours soutenu. Moi pas blaguer, j'ai monté laguer Saïl, les monté quitter tomber pour me mettre dans place. Amén. Dios promete aquí Bon Dieu promet là que no apartará su misericordia del hijo de David, Salomón. que miséricorde pas sorti quitter petit Salomon qui c'est David. Y sabemos que Salomón se desvió bastante, ¿no, Mais nous hermanos? connaissons que Salomon il devient pile. Y en su frustración escribió el libro de Eclesiastés. Et la frustration, Si pueden decir así, il aleluya. va dire comme ça, il livre Ecclésiaste. Estaba relatando todo lo que él vio debajo del sol. Il t'a parlé de tout ça qu'il ouais en bas soleil. Amén. Es actividad humana. C'est activité humaine. Pero al final de ese libro, Mais à la fin, livre ça, él dice que hay que reconocer a Dios. il dit reconnaître bon Dieu. Bendito sea el Señor. Él buscó en todo, Il dit chercher dans tout bagaille, él tenía todo, il te gagne tout bagaille. pero fue a buscar en todas las otras Il cosas a cherché dans tout notre bagaille, y regresó a lo de Dios. il retourne devant mon Dieu. No hay nada mejor que Dios. Bagaille qui plus meilleur que bon Y si Dieu. al final Et à la fin, hay que reconocer a Dios. il reconnaît bon Dieu. Amén. Todo lo demás es vano Tout bagaille c'est la veine y es afán. et c'est tracas. Alabanza al Señor. Pero Dios es una promesa Le incondicional bon Dieu qui a une promesse inconditionnelle. que no quitará su misericordia de él. Il pas de miséricorde. Y Dios quitó su misericordia de Saúl. Et puis bon Dieu de miséricorde sur Saïl. ¿Y quién mató a Saúl? Qui a tué Saïl? Él dice allí, al cual quité de delante de ti. Il dit, même chacun était ouétel devant lui-même. Dios lo quitó. Bon Dieu ouétel. Ah, no, hermanos. Dios lo quitó. Bon Dieu ouétel. Dios así también quería quitar a Acab. Bon Dieu constate de l'éviter à Cam. Y ese malvado Et méchant, ça m'a fait no ça. tenía fin de morir. Il va tenir moyen pour te mourir. Alabanza, Dios se cansó Et puis bon Dieu lui bouquet. y ungió a un flechero. Lui, ouais, il y a un homme qui continue Y réfléchir. con su poco será, dice así, Avec j'ai fait comme ça. a la aventura. Allez. Y un ángel tomó ese Et puis on se donne une flèche là. Il vire. hielo, está así escrito. Lis ça.
que mandó una flecha así Il voulait une flèche. y le clavó a Acab. Et puis, flèche là, rentrée. Dios mató a Acab. Bon Dieu tué Akab. Dios mató a Saúl, Bon Dieu tué Saïd. el que David perdonó la vida, Mais David, causando tanto desastre en Israel. qui te cause un paquet de désastres dans Israël. Si del primer día David hubiera quitado la cabeza, Depuis le premier jour que David était coupé de pied, no habría murido tanta gente. pas bien. No habría muerto tanta gente, hermanos. Paquet de monde comme ça. Amén, hermanos. A su nombre. Nosotros cierren esta noche. Alábate Dios. Cristo vive. Amén, hermanos. Pero Dios le quitó. Mais bon Dieu, où était? Y dice en el 16. Il dit dans le 16 là. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué? Eternamente. A toujours des monde dans la famille où chita sous fauteuil là à gouverner après ou parce que m'a fait gouvernement famille ou là qui est ferme pour tout temps. Dios le promete Bon Dieu fait promesse. que del tribu de Judá Dans la tribu Juda, siempre habrá uno en el trono de a Israel, toujours des gens sur le fauteuil d'Israël là. refiriendo a Le Jesús. frère de Jésus là. Amén, el rey Mesías. Roi Messie. Para el Señor. Pues en el 42 Il dice, vient de 42 ici. no dice la escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, Le livre là dit Christ là, c'est un petit David là. de donde era David, ha de venir en Cristo. La ville côté David t'est passé toute la ville. Sabían que tenía que proceder de David, C'est connaît que devait sortir de David. sabían que tenía que ser de Belén. Connaît que fait dans Bethléem. Si hubieran ido al registro civil de Belén, Si tu veux aller dans la vie civile dans Bethléem, hubieran encontrado, tu vas vous rencontrer. amén, en esa fecha Dans date ça, nació de María y José, et nació de María y José naissance Marie Joseph, Jesús, Jésus. porque ahí estaba escrito. Parce qu'il Alabanza est écrit là. Para alabar al Señor. El 43 dice, 43 il dit. hubo entonces decepción entre la gente a causa de él. Tu as une division dans le temps full monde pour être Jésus. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Il y a là d'ailleurs qui voulait arrêter, mais personne ne peut mettre main sur lui. Alabanza al Señor. El 45 dice, 45 dit, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? les gars qui tournaient viennent joindre yo, chef prophète et pharisiens mandé yo. Pour qui ça nous-mêmes nous pas mener ba moi? Alabanza al Señor. El Sanedrín, Et chef là, ese grupo de hombres espirituales, et groupe monde spirituel ça yo, mandaron a prender al Mesías vous voyez à l'arrêter Messie. y regresaron Yo retourné sin el Mesías. sans Messie. ¿Por qué no lo has traído? Pour qui ça nous pas mener ba nous? Los alguaciles respondieron, Et puis gars yo répond. jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Je veux que jamais un homme qui parlait de nom ça. Alabanza al Señor. Fueron a prender a Jesús, Je vais aller arrêter Jésus. porque para el Sanedrín era un malvado Parce que pour chef là c'était un méchanté. y querían prender a Je Jesús, devais arrêter Jésus. querían callar a Je Jesús, devais faire une différence bouche. como el diablo hoy día quiere callar a usted y a mí. Alabanza al Señor. Et moi-même faire une bouche. Pero cuando llegaron, Mais là, il est arrivé. quedaron así, Yo étais comme ça. escuchando el mensaje de Jesús. Il a écouté le message de Jésus. Alabanza al Señor. Y regresaron Je retournais. y dijeron a los de Et Sanedrín, yo dis, chef là, ustedes predican bonito, il me dit, prêchez d'elle. pero como él, Mais t'as pour lui-même, nunca alguien predicó así. pas jamais quelqu'un l'aurait dit. Estamos dando a ellos también un mensaje, Il a aleluya. parlé au même message. Hemos escuchado muchos mensajes de ustedes, Si nous écoutons un pile message de nous-mêmes, pero como él, mais t'as pour lui-même, nunca alguno ha hablado como este pas hombre. jamais un homme qui parlait de pour nom ça. Entonces los fariseos le respondieron, Et bien, les pharisiens disent, ils répondent, ¿también vosotros habéis sido engañados? il nous quitter pour la tête nous tous. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Est-ce que nous avons seul dans chef nous, ou sinon dans pharisiens qui croient dans lui? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Moun sa yo qui ne pas connaît la loi Moïse là, c'est moun qui est malichon.
Amén, menospreciando la multitud. Yo t'ai méprisé tout le monde. Menospreciando la gente sin letra. Yo t'ai Alabanza al méprisé le Señor. monde qui n'a pas écrit. Esa gente que no sabe de ellos siguen a Jesús. Le monde savait pas quand je méprisé Jésus. ¿No dice lo mismo hoy? Je pas dire même Jean, je veux dire. Gente débil como ustedes siguen a Jesús. Monde fait tant que nous sommes même pour suivre Jésus. Gente con problemas como ustedes siguen a Jesús. Monde avec problème tant que nous sommes même pour suivre No dice Jésus. lo mismo, no menosprecia. Je pas dire même Jean a méprisé nous. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Por eso Jesús dijo, Et peut-être à Jésus dit, los que están bien nous-mêmes tout, no necesitan un doctor, nous n'avons pas besoin de docteur. pero los que están enfermos Mais monde qui est malade, necesitan un médico. les besoins. Y yo reconozco que necesito un médico. Nous reconnaissons les besoins de docteur. No que un médico, C'est pas n'importe quel. al médico celestial, el Hijo de Dios. Reconozco que necesito a Cristo. Necesito un paracleto. Reconozco que no quiero venir sin Jesús. Y si eso es débil, Si ça ferme, yo soy débil entonces. Alabanza al Señor. Si eso es persona con problemas, si ça c'est mon problème, entonces soy persona con problemas. c'est mon qui dit problème. Pero todos mis problemas, C'est tout le problème là. eche a Cristo, alabanza al Señor. A su nombre la gloria. No hay que tener vergüenza Ça doit honte. de identificarnos Identifié con el Hijo de Dios que nos salvó, que nos cambió, que nos libertó, rompió vicio en nuestras vidas. A su nombre la gloria. Amén, hermanos. Y versículo 50. Verset 50. Les dijo Nicodemo. Nicodème dit, ¿Ustedes recuerdan a Nicodemo? vous reconnaissez Nicodème? Era un fariseo, C'est un pharisien. era un maestro C'est un maître. que vino en el capítulo 3 de noche donde Jesús. Vous savez qui vient dans la soirée, dans le chapitre 3, comme Jésus. Alabanza al Señor, porque mira lo que dice allí ellos, el versículo más arriba. Regardez qui ça dit dans le verset là. Ninguno de nosotros hemos creído en él. Ok, nous n'avons même pas connu lui-même. Y Nicodemo estaba allí. Nicodème était là. Nicodemo hizo así, Nicodème, porque se fue a escondidas a escuchar a Jesús. caché dans le privé. Se fue a la campaña, alabanza al Elle est Señor. arrivée. Amén, hermanos. Y no quería, si era aquí en este lugar, J'étais là dans la place, hein. Nicodemo hubiera sentado allá atrás Nicodème était là, j'étais para no salir en la cámara, alabanza al pour Señor. caméra pas. Amén, hermanos. Amén, alabanza al Señor. Entonces Nicodemo se sintió como dijeron algo ahí para él, amén. Nicodème dit ça, il a voulu nous parler à lui-même. Les digo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodème était un pharisien qui était là. Amén. Vamos a terminar. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? C'est même Nicodème ça qui t'a loué Jésus. Je passais, il dit comme ça. Y sabe lo que ha hecho. D'après la loi, nous pas qu'à juger un monde sans nous pas attendre avant. 51. Amen. Sans Amen. nous pas attendre avant. 52. 52. Respondieron y le dijeron, Yo réponds-lui. ¿eres tú también Galileo? Gêne ou même tout ou c'est mon Galilée. Escudriña Allez étudier. y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Allez étudier ça qui est écrit dans le livre là. Là ouais, pas de prophète qui jamais sorti dans le pays Galilée. No sé si era a propósito On va connaître ton à propos de que Jesús escogió 11 apóstoles galileos. que Jésus a choisi 11 apôtres de Galilée. Y Judas solamente no era galileo. Judas seulement qui partit de monde Galilée. Alabanza al Señor. Él estudiaba la escritura, Yo t'ai étudié écrit ça dans le livre. pero no la estudiaban bien. Yo pas étudié bien. En 2 de Reyes 14:25, Non. 2 de Reyes Des rois, 14:25, chapitre 14, verset 25. alabanza al Señor. Dice que de Galilea no tiene nada bueno. Je dis, la Galilée va gagner qui bon. Pero ¿por qué no fueron a preguntar a Jesús dónde Et naciste? bien, pourquoi ça pose Jésus question que vous êtes faite là? ¿O no? Si quieres saber algo de mí, ¿por qué preguntas al hermano? Pregúntame mismo, ¿no? Si vous répondez à on va gagner, moi-même poser moi-même question, ne posez pas pour nous. Si piensas que he dicho algo de usted, ¿por qué preguntas a él? Pregúntame, pastor, ¿usted dijo esto? Si vous pensez que Jésus va gagner, même pas poser l'autre question, pas poser moi-même question. Deja de preguntar a Jesús, ¿dónde naciste? Et Jésus même, Hubiera escuchado je t'écoutais. Belén. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ça peut faire? ¿Eres de Nazaret? C'est de Nazareth. Crecí en Il Nazaret. grandit dans Nazareth. Pero mis lombrices están aquí enterradas en Belén. Mais l'ombrique, mon brique, moi,
li enterré dans Bethléem. 2 Reyes 14:25. Deux à 14, verset 25. Dice ahí, Él restauró a los líderes de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Jaezer. 2 à 14, verset 25. C'est Jéroboam qui reprend toute zone qui était pour le pays Israël là, depuis la passe Amad là dans le nord, rivière la mer Moria dans le sud. J'enseignais à bon des peuples Israël là, Tébay Jonas. Aquí es un tiempo mucho más atrás que aquí, amén. Il a fait un plus tard. Pero Jaezer era en Galilea. Pues Jonás Eh bien, Jonas, era de Galilea. c'était le monde Galilée. Entonces lo que decían Et ça que là dit, no cuadraba. il n'est pas exact, il n'est pas d'accord. Sí había profetas de Oui, Galilea. il était prophète dans Galilée. También, no lo vamos a ver, pero lo pueden leer en casa, Elías. Nous avons oublié la caille de Élie. Probablemente también Probablement tout, era de Galilea. c'est le monde de Galilée. En 1 de Reyes 17:1. Dans 1 à 17, verset 1er. Y Nahum, el profeta Nahum, Le prophète Nahum, en Nahum 1:1, Nahum c'est le premier verset 1er. también era de Il y Galilea. a le monde Galilée. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sí se ha levantado profeta. Oui, c'est le prophète qui est sorti là. Amén. Y Jesús, Et Jésus, el gran profeta, le prophète là, era de c'est Galilea. le monde Galilée. Vamos a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Hay preguntas en esta noche. J'ai une question à soir. Podemos estar de pie. À nous lever quand même. Vamos a dar Dios gracias À nous dire merci. por su palabra en esta Nous noche. parole dit à soir. Dele gracias. Dis merci. Dele gracias. Dis bon Dieu merci. Gracias por tu palabra, mi Dios. Merci pour parole bon Dieu. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, Jehová. Merci Jéhovah. Dele gracias, dele gracias. Merci. Dele, Señor, Dis gracias. Seigneur merci. Y adoramos, mi Dios. Nous adorons bon Dieu. Y adoramos, mi Dios. Adorons bon Dieu. Alléluia. Y adoramos, Señor. Adorons Seigneur. A tu nombre sea la gloria. Gracias por tu palabra, Dios. Abre nuestro entendimiento, Dios, para comprender tu palabra cada día de nuevo. Abre nuestro entendimiento, Jehová, nuestro corazón, para asesorar tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Alaba a Dios en esta noche. Adora a Dios en esta noche. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos. Amado
conocerte más. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. Oh Jehová, alimenta nuestra vida con tu palabra viva. Abre nuestro corazón para atesorar tus palabras. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Creemos en Dios. Creemos en Jesús, que es el Mesías. Creemos en Cristo, aleluya. Jesús, que era el profeta prometido. Es mediador entre Dios y el Señor. Gracias, Padre. En esta noche adoramos. Te damos gracias. Te reconocemos como Dios, como Rey, como profeta. Gracias, aleluya. Oh, gracias. Tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quitaste mi pecado en la cruz. Gracias, oh Jehová. Prospera tu palabra viva en cada corazón. Que esta palabra predicada, oh, activa a los hermanos a hacer más de ti. Padre, gracias por nuestros oyentes en Facebook y YouTube, oh Padre. Saludos a Francis en el corazón. Saludos a Eric Burgos aquí en Abonego. Saludos a Ronald Richard aquí en Abonego. Saludos a Humphrey también en el corazón. Saludos a Ariel Charles aquí en Abonego. Alabanza a Jesús. Saludos de nuestro hermano Máximo Laugiano. Dice saludos a todos mis hermanos y a mi esposa y a mi pastor. Aleluya. Amén. Aquí también hay alguien que no tiene nombre. Dios nos está tu hermano en mi negro. Alabanza a Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias por tu